Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bilen meşitler bikli bulsa da bizning işenligimiz to'xtamay, Allohga şükür. Misal için Ramazan ayı ol Kur'an ayı. Şuna göre bizning her gün ile namazından so'ng 12:30'da her günni bir juz, yani Kur'andan bir ilishni biz o'qiymiz. Ana endi bizning Kur'an hafiz Xali Hazrat o'qiyashak. Bizning boshqa yillarni, o'zgan yillarni Ramazan oyida endi taravih namazlari o'tkazila edi kun sayin. Lekin endi bu yil taravih namazlari bo'lmau sababli Ramazan oyining muhitini saqlar uchun Ramazan oyi bizning Qur'on oyi, Qur'on ingan oy. Hamda bu muhitni saqlar uchun biz endi Instagram shilterlarda onlayn translyatsiyalar o'tkazishga bo'ldik. Ham endi kun sayin soat 12:30da Qur'on o'quv bo'lacak, 1 soat yaqincha. Ham endi kunina bir para o'qiyashak biz bir juz. أنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. Izgi Ramazan oyunda Qur'on kitobi ingi. Ham birinchi ingan so'zlar Iqra, o'qi. Iqra bismi robbikallazi xalaq. O'qi, barcha narsani yo'qdan bor qilgan Robbingning ismi bilan. Birinchi ingan so'z bilan Alloh Robbimiz bizga o'qirga buyuradi. O'qu ol g'ilm, ol bilim. Umuman Qur'on kitobida yishqina fa'lam bil, fa'lamu biligiz degan so'zlar uchratirga bo'ladi. Bular barsida hech shaksiz islom dinida g'ilmning, bilimning yuqori darajada ekanligini bildiradi. Yuqagina g'ilm olu ol har bir musulmon erining ham xotin qizning burchi deb aytilmagan. Shunga da har bir musulmon qoidagina bo'lmasin, nendigina holatda bo'lmasin, o'zining g'ilmin orttirga tegishli hech shaksiz. Begirakda ezgi Ramazon oyida. Shol hisobdan bizning masjidimizda g'odatdagicha g'ilm olu, tarbiyaviy va'zlar olib boriladi. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan bugungi kunda bütün shartlar bor. Shu shartlarni biz de kullanabız. Ham internet osha darslarimizni uyushtirdik. Kun sayin ovoz ochug'a yarti soat qala va'zlarimiz bora. Ul va'zlarda yaqincha 150-200 kishi qatnasha, alarni tinglay ham foyda ola. Darslar bitu bilan shulay internet osha prямой translyatsiyada azon aytila. Ham uyda ovoz ochuvchilar shushu azonni kutib o'tirib xirma jimishlarin ovozlarini qabalar. YouTube kanalında da bizning tatarcha va'zlar yozdiriladi. Bu va'zlari bizning temalari bek turli. Eng birinchi Alloh Robbimizning haqlari turida. Bizni bor qilgan, bizni bu dunyoga keltirgan Alloh Robbimiz bizga tan berdi, jon berdi, salomatlik berdi, oshar rizqim berdi, solar havosim berdi, balalar, nasl, ko'pmi boylik, ko'pmi ne'mat, shusha butunisini bergan Alloh Robbimizning qarshida bizning nindi burchlarimiz. Shular turida so'ylaymiz. Ham shulay kishi jamiyatda yashovchi bo'larak boshqa kishilar bilan o'zini nechik tuturga tiyish. Nindi burchlari bor. Atiyanisi qarshida, tug'anlari, ko'rshilari qarshida balalarına terbiye verirge tiyişli. Bu kişilerge
файдалы булырга, тереләренә ярдәм итәргә, бу дөньядан киткәннәренә дуга кылырга. Ничек буларны эшләргә? Барысында шушы вагызларда, шушы дәресләребездә аңлатырга тырышабыз. Хакыйкатьтә, кардәшләр, ислам дине ул тормышыбызның бөтен өлкәләрен кайгырта. Нинди генә өлкә булмасын, нинди генә өлеш булмасын, ислам динендә барысына да җавап бар. Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля Коръән китабын шушы динне, туры юлны күрсәтүче дип атады. Заликал китабу ла райба фих худан лил муттақин. Хакыйкатьтә бу китапның хаклыгында бер шик юк. Ул Аллаһның кушканнары буенча яшәүчеләр өчен туры юлны күрсәтүче. Анда куелган кагыйдәләр, анда куелган шикләр барысы да кешегә файдага гына. Әгәр дә ул шуның буенча яшәсә, аның эше уңышлы булыр, аның гаиләсе ныклы һәм тату булыр, аның ризыгы бәрәкәтле булыр, тәне сәламәт, балалары тәүфиклы һәм итәгатьле булыр. Әйдәгез, җәмәгать, хөрмәтле шәһәрдәшләр, кардәшләр, шушы дәресләрдә катнашыйк. Үзебезнең гыйлемебезне арттырыйк. Кем соң ул мөселман? Мин бит мөселман, әти-әнием мөселман иде, бабаларым мөселман иде. Кем соң ул мөселман? Дигән сорауга җавап табыйк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.